Tunjuma chuan Darzo loi kaiah megawatt sanghi zali pechuak thei tura hydel project siam tumnia chief minister in asoi inzir chiang te ang pulal do oma chief minister chuan October ni som khan na thiala Mizo Students Union General Conference voice of ni pathumna khwalian ni in Darzo loi kaiah electricity power megawatt sanghi zali pechuak thei tur project kalpui ani thuasari Niin sarkar thu chua tarlan ania kan thei pato pa kan zole kan zon kwalin hetiang project hi kan muzo lo thung sarkar thu chua anjia hi hanchiar potila chief minister chuan Nathial district in anmamo 132 kV line le ache vel ti puitlin nan tun sarkar chuan chengwei bel chezani sumriat panga anda thusoin chu 10% gross budgetary support atanga sumron kal turani thu asoya sumron kal na tur hi central lam atanga ni awangin ti filmei the alani lava na thial mi puite chu lodo thei sham turin angen ngal ani Darzo loi kaiah megawatt sangni zali hydropower generate na tur bik tui khwap antum thu soin chu chuan power lama har satna om thin chu asot kiang arin thu asoi kha sarkar thu chua hetiang thu anjia dan chu ani hemi chief minister thu soinia tarlana tang hi chuan Nathial district tan 132 kV line siam na turin sarkarin chengwei bel chezani sumriat panga anda ani in angai theya district bipuitan mai ni lovin Mizoram pumpui mason na ani dona wangin lom na tham ania chuti lain hemi sum hi 10% gross budgetary support atanga ronkal tur aronkal hun tur po lashiad lo ni in chief minister in asoi bok ni in alanga alom omdan anek ta sota chu mai ni lovin chief minister hian hetiang sum hi da ni in asoi nangin ruaman ni in alang zop ani hei hi chu tuna kan thur bing tum ani lo awangin kalsan maila Darzo loi kaiah megawatt sanghi zali hydropower generate na tur bik tui khwa tum na om nia tarlan hi alom omdon ema kan shiat wangin she chiang du in kan zuya rilru atibuai khop mai hemi chung changa hian amo phortu ni thei oma kan ngai te kan zo chianga kan mi zo jinga hetiang project a om shia hi anom mia lo chief minister meu thu soi chu thubel chian dol ni omani sia wangin ashe oma sarkar amo phortu ni lo midang lein an shia in an boy puyani depo arin rum mai power and electricity department website a tarlan ani dan chuan Mizoram hian hydropower hi megawatt sangli zanga siam chwa thei tur nia tarlan ania heng power siam theina tur project siam to heng power siam theina tur project siam to te siam lai le rirot zong hi project somsari pakwa ania chief minister soinen hian project somriat anita a website a tarlan chinin power asiam chwa thei tur nia zia chu megawatt sangli zanga ani lain chief minister soi hi megawatt sangni zali ania chief minister soinen hian kanbel chuan Mizoram power megawatt sangli zanga siam thei tur nia soi thin chu megawatt sangrok zakwa anita ti na ania apung ta hloi ani chu chief minister soi Darzo kailuya Hydropower project lian pui tur hi official ten shelavin sarkar website a tarlan niloma se chief minister soi meu ani awanga adik theina zon ngar don chuan chimtui pui lui Darzo kai lai vel so ani thei mai te po arin chimtui pui loya hian hydel project atana malak na pahni a oma pakhat chu DPR po siam to Colodine 2 project ni in hei hi kol cho bula siam turarwa man ania megawatt zali somruk pechuak thei tura duan ni in NHPC nen hemi boy puina atan hian Mizoram sarkarin MOU po anjiak to ani pakhat dang chu boino storage project ni in sangau bula siam tura rirwa tania megawatt zaruk somthum panga pechuak thei tura rirwa tani lain DPR la siam lo ani chuan heta map pachanga en hian
chim tui pui lui tho Darzo kaiah hian megawatt sang ni zali pechuak thei tur project kalpui ngeina a om lo ti kan hmuthiam thei ome henglai bora hian chief minister sri ni thei om project kan zon zui zel chuan chim tui pui fin tu mat luya mat sekoi project megawatt somsari paruk pechuak thei turangai a oma apawar siam chwa thei tur a in khau ema wangin nilo tura ngaila lungreng project megawatt zariat som panga pechuak thei tur po henglai naya hian a oma tui chang project megawatt zale pani pechuak thei turangai omna hi a hlalo bok ma se an hming ain an lo ema wangle an power pack chwa thei tura soi a in khau ema wangin an ni thei hian alang chuang lo amak ngot mai chief minister hi chuan thudiklo asoi ring lo lui tatila ama ngein RTI chana po adiklo ati to chin angin sarkar thu chwa siam tu siam hi adiklo ani ringmayang hetiang hi kan soita ka chuan mipuita na shiatata na athata wangin Mizorama Hydropower siam chwa theidan tu nia Mizoram sarkar rinangai Power and Electricity Department website a tarlan dat ni soite ang Mizoram hian hydroelectricity power megawatt sangli zanga siam chwa thei tura an ngaya hemiata na an project rirwat zongjong chu somchari pakwa ani hengzinga hian siam zo to ahman po manto som pakhata oma chung te chu sangkhat zakwa somret pahni asiam serlui e aizor bullok te sangkhat zakwa somret pathum asiam khoiwa lunglei bulte sangkhat zakwa somret panga asiam tui riwang mualung thu te sangkhat zakwa somret pariat asiam tui pui champhai bulte sangkhat zakwa somret pakwa asiam mai cha muan north van lai phai te sangkhat zakwa somkwa pali asiam teirei west phai leng te sangkhat zakwa somkwa pani asiam tui pang lui tui pang elte sangkhat zakwa somkwa pali asiam kau tlabung then lum te sangkhat zakwa somkwa pakwa asiam lam sial far kon te sang hi pakhata siam mai cham chu north van lai phai te sang hi pathuma siam zo serlui bi bir khothier te tui rial sai pum bul te ni in heng atang hian megawatt samruk pakhat point pani thar chwa thei turania ma se atam zo khi achia to awangin hetiang za thi power thar chwa anilo na tho mek lai panga tlova tui ching tui riza le kol bente aombok DPR siam zo to project hi ate naw nen chuan som paruk ka oma heng zinga panga hi lian tham deuh megawatt som panga chunglam ania chung te chu tui vai megawatt zahni som te Colodine 2 megawatt zali somruk te Bairabidam megawatt somriat te tuirini megawatt somthum pariat te tuivol megawatt somne pahni te ania heng hi ti apoitlin chuni se megawatt zariat somthum panga thar chwa thei anianga kan nei sa nen ran lo bak sak poin mangila shartur kan nei to hial don ti na ani adang som pakhathi heta tarlan te hi ania chiarvek lo maila tarlan chung hian alian deuh ho hi hansoi zau hlek thungila tui vai hi ngopa bula siam tur ni in megawatt zani som thar chhuak thei turarwa man ania DPR siam zo to ni in PPP mode asiam tumin VGF nen MOU po zia to ania tuna sarkar hian tidanglamin apawar thar chwa thei turna sataka tlemin megawatt za som ni lek thar chhuak thei turin project report an siam thani in alang Colodine 2 hi kol cho bula siam tur ni in megawatt zali samruk thar chhuak thei turin DPR siam zo vek to ania siam turin NHPC nen inrem na po siam to ani Bairabi dam hi Bairabi bula siam tum ni in megawatt somriat thar chhuak thei tura doan ania DPR siam zo to ni in asiam turin Sikaria Power Limited nen MOU zia to ani tuirini hi saidwal bula siam tur ni in megawatt somthum pariat thar chhuak thei tura
DPR siamin SPML nen siam tura inrem na MOU zia felto ani tuivol po hi saitwal bula siam tur ni in megawatt somle pani thar chuak thei tura doan ania DPR siam zo to ni in asiam turin SPML nen MOU zia to ani heng MOU zia hi MNF le Congress hun laya zia to vekha anni ti kan soilo chuan adik om lawe heng baka hian project tero te songthum pasari anpawar thar chwa thei bel khom megawatt som panga point pariat ta omboka ahmun ma vel zirchian mek investigation ti mek project pani tuipui megawatt somthum pariat biate bulle tui chang megawatt za pani na thial bul ala ombok zirchian po lanilo siam thei tura ngai project lian pasari a omboka chung te chu baira bedam 1 megawatt somnga panga tuna ZPM sarkarin answer vulmek lungleng bula siam tumte ngeng pui megawatt somni panga ngeng pui khabula siam tumte sekul megawatt som south bungtlang bula siam tumte boidu storage megawatt zaruk som thum panga sangau bula siam tumte lungreng megawatt zariat som panga south lungleng bula siam tumte mat sekoi megawatt somsari baruk tuna ZPM sarkarin asoi vulmek rotlang east khobula siam tumte tut megawatt somni pasari mamit bula siam tumte anne Hydel project siam hi sumle pai a hau tak pia lama hundu reile thilhar satak ani ti hi kanshia tlan chim ma thang Hydel project siam tur chuan siam theina oma an ngai kha uluk takazir chian saptonga investigate angaya chuti anjir chian nu chuan a siam dan tur ruwa man detailed project report siam angai le a chu DPR chu sarkar lai puya thelua anlo zir chiana asiam dan tura ruwa man thatlo mai baka sumsen chu amu chwale dan tura zira techno economic clearance la kangaya ni chumi nuwa ramngo ati chiat tur chungchanga forest clearance lakli angaya chu mail ni lawin chumi nuwa chuan environment clearance lakangai le fo asin heng thil hi na mailo tak ani heng ti fel nu po hian Kaini state sarkar ang dan chuan asen sautur sumle pai zon hi ala hau tak le Power and Electricity Department website tatarlan ani dan hi chuan tuna ZPM sarkarin asoi moi pathum tuivai mat sekoi le tongte tipuitling tur hian kong ala thui le tuivai hi megawatt zani som project in DPR siam to ani lain tuna hian megawatt za somni project in DPR an siam le meka tongle mat sekoi project te phei hi chu investigation la zo lo anni tipuitling turin kong ala thui le ani tuna na siam chi lawa chuan Bairabi Dam 1 project ya soi Bairabi bula tonglui khwa tumna hi Mizorama clearance felsa kan nei om chun alani engpo ni se kan chief minister in Darzo kai project ro puitak megawatt sang ni zali tharchwa theina asoi lai hian MSU khompui mang zirlai rol tam takanoma Lok Sabha MP Richard Vanal mangayale Bial to MLA JJ Vanal peklu ate pani khwal za omle wap tu ni in anombok ni in sarkar thachwa tarlan aniya anni hian chief minister hian hetiang thu hi asoi nge lo ti an shiat nge arin oma video footage po a om nge arin om tlat ani khati zongkha tungchuma share hona kan nei the chu ani